Kaire mutegeri wa Meru TV ndijukia kanya gaka gukugwata ugeni kipindine gike kira gikwijagira ntuko cionthe cia aramisi kuma thaa 3:30 ciogoro mwanka thaa 4:30 ciogoro na gigacokero kaire ntuko cionthe cia Jumaine rukire thaa 1 mwanka thaa 2 na gipindi nakio ni ritho ria Mumeru kira gwithera uretiri ni uni Mheshimiwa Alhaji Mwendia. Karibu. Mbere mpambe bikia ntumiri eje kirebwe onaraburi tugaga na Kimeru umebo muntu mwe ni gachigo na Meru bageta mbere bakauga kiara kimwe gitiuraga ganda nikio ndeja na ntumiri eje mbwira uju ukeja kwithira nara kwenu igembe north igembe central igembe south tigania east tigania west bori north menti central menti south menti kuri untu wona na ubuthithetwe burabomba gutuma Meru ingi iukira ya bukobia untu bou twenda gushana Meru gipindine giki kuri antu baingi bathithetie mantu antu bange bareja gwata bareja menya barengiritanwa bagokira nikio kethra kuri muntu wino ntu bou bwa muthemba ju imbije kuri antu guku bari na sako cha bonda bonda imbije kuri antu guku bena ikundi biekuru success story bakaringanira ekuru ikundi binganona ekuru bagatetheka baba ingi bagokeria economic levels chiao imbije kuri antu guku bari na society cheria ndere cheria comparative cheria na bokeretie antu bao muno imbije guku kwina biama bia transport antu bairinganirite ba bo chiorganize na ya success story aja twina Nyamena twina Mekina twina Meru Nissan Sacco twina inge mono kinya ikundi kana sako cha proboxes na chako inge sako inge chia garage nini sienta anto baga chi organize rakshare na ile inge anto baga chi organize baka sin kana baka a success story yomba kuripreketwa na antu barabange Meru kinyanja chienu kuri bathithetie mantu imbije antu guku barethetie ng'ombe ukethra muntu na kwenderia rita 200 ontuku kuri antu bange bathithetie mantu ja kurigarania ja gukiria miturire yao na antu bange bakobia nteto yu na ikabokiria na Meru igokira ukethra wino ntu jabou araniria na uni kana waranirie na Meru TV management nikenda tweja ona uri to share wonoru na Meru barabangi pajaire mantu jage kuo jona na ya jare kuraja muno mwankarira jakeja akwina bautwi ukarugura ngatheti yoyothe Nation, Standard, People Ndere ukarugura ngatheti yu cionthe ontuku kuri page cia muthia ciithairwa ire na mbicha cia antu bara batutigite page you ire dedicated
tu antu bara batutigite na ningi ukathikiria TV ne cietu cionthe na radio ne cietu cionthe mono matangazo jathira withagira ni antu tukwirwa imenyithia bia antu bara batutigite chama inge gutituiga gwaje onturigwa muntu ikakamega Kethari National TV urigwa muntu Kilifi urigwa muntu Kisumu na kethara ni TV chietu ile Meru kana region yetu Eastern ukaigwa rimwe uri Meru Itharakanithi Kathwana uri ori Kathwana akaigwa Ikirua uri ori Kirua akaigwa igontu kungi chino kuraja nawe mutindo mbogori nande ntatuiriga karaja ya ngono tujo tuitea kwina ugwe rato atigwa ni antu barabara kwi muno irio tuigagwa urito bwa gutigwa ni endo betu kimya giki na kikirathirire itigine aturi bakwa antu bare kwi muno na kinyani ndaigwa uri antu batigine antu barabara kwi nabo baigagwa onte tuyire kimya giki nintigine muchore wakwa Jackie Murungi Mugongo uria turia kwi muno na family yawe na bawe ndikana ndarungamirite Murungi muranu jwawe indikanaga mwarimu mwekuru wawe twaitanaga no chukuru imwe ndikanaga mwana wawe mo turitano ngo twaitano ngo wa county government na tutiga na mbuga arari site honda thani uni na ninge tuko yagoro ndiraringairia mukurungi muturi cyakethera u aretro na njira yo kuru gwitwa Justice Nkanata ontu Matthew noe atutiga na family yawe na ntubara egenie nabo atano na Nkanata be nana bara chore bakwa aro na Nkanata bari nana bara chore bakwa family yu iri akwina uri muno bakwa burampeta kuga antubau batigine endo bau ka ndombeni ukiri burabumaga kwa Murungu mutura moyo burogwata kujura njenu jachienu mwathani akabuboreria mwathani akabwa ukiri kinya muntu akezra kuribongana ithe wa muntu ni ithe wa muntu nyina wa muntu ni nyina wa muntu na mbuga gakire arume barabari nthiguru iji bilioni nya gutungi ukaromba kwa abagutiga abagu gutungi ukaromba kwa muchiari oku kana nyina wa muntu tiga uwaku kwa uwo gatigwa no umwe wenka no mwanka kinya keba turuganete boega na jangi no mwanka bwithira buringithikite mwathani arwata koreria nkorochienu akabwa ukiri akabwa umiriria na akabwa mwerekera jontu uri urarinja urari mwene kwerekeria manjia njeu akorito gatigati kenu wega ba mwathani burogwata gukara nabwi nabugeta mwathani ojuria kanya kau kamwendo wenu na nkiuga ou kuri bange Meru iji batigine endo bao okagite nagaka kaboborerie ona uburi mbuge wega ba mwathani burogwata kubujura ukiri ba mwathani mutura moyo burogwata kubujura na ninge mwathani arogwata kujuria kanya kara muntu arojuritie kara arakaririte chonto gutungi umba gukare akanya kau tiga gwitikirie mwathani eja kare kanyene kau katugeni hinna lillahi wa inna ilaihi rajiun ukiriba mwathani burogwata kuthabure nabwi wajathatu mweri jojo ni mweri jora Ramadhani kere bare Aisilamu mweri jora Ramadhani tugaga na gichonko is the earliest month in the Islamic calendar. Ni mwezi urotukuka
twetikitie rira Korani yambiririe kuteremushwa, rira Korani yambiririe kuguurua, yambiririe kuguurua mweri-ini jwa Ramathani. Mweri jwa Ramathani i mweri jwa kenda kiri mieri ya Kiislamu kana kalenda ya Kiislamu, i mweri jwa kenda. Na mweri juu jwa Ramathani juu Korani ya teremushirwe yambiririe guteremushwa i mweri jure gitumi muno kiri Waislamu. Mbere tubungaga mweri jwa Kiislamu kuma dusk to dawn, tukabunga kwathikira uria Murungu mutura moyo athene. Tutebungaga jonto itugukira antu, tutebungaga jonto Muislamu na ukira gukuruka hoteri onwa akiria na akinywa. Tutebungaga nikenda tutethawane antu bara bangirire Islam bara bangi babungite. Tubungaga jonto Mwathani mutura moyo kathene tubunge mweri jwa Ramathani. Nauga tubunge ni untu bwawe, noe mwene kuria, noe mwene thawabu. Tubunge mweri jwa Ramathani tweterete malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na indabure kaire troge pindi na giki. Nguzo cia Kiislamu ni 5, ikinki biria bigwete Uislamu ni 5, na kimwe kiabio ni kubunga. Bio bingi ni shahada, gwetikira kuga na kanywa gaku na bumete korona yaku ate gute Murungu tiga Murungu wengwa tiga Allah, na Muhammad ni mutumwa wa Murungu mutura moyo. Neo ashhadu la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, iyo ni shahada. Alafu ukaswali magita jara Mwathani athene swali. Na Waislamu hata kama kuna ndua ciegita rire okenda kuri swala ira yathaniri uswali maita 5 ntuko, swala mara 5 kwa siku. Kaswali rukire fajr, ugaswali dhuhr, ugaswali maghrib, mwanka maita jara 5 ugaswali ura Mwathani mutura moyo athene. Ara baada ya kuswali ukarita zaka kuringana na ura kwathani. Unatoa zaka, hiyo sio kupenda kwako. Kama unahitimu kutoa zaka, unatoa zaka. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kuswali ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kama umepiga shahada, utaswali, utatoa zaka, ni amri ya Mwenyezi Mungu, sio amri ya imamu, sio amri ya kadhi, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Utahiji kama Muislamu na umetimiza matakwa ya hija, you qualify to go for hija. Mwenyezi Mungu amekujalia, basi kuhiji ni amri yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu kuna kufunga Ramadhani, kufunga mwezi wa Ramadhani. Hiyo naye ni amri ya Mwenyezi Mungu.
Na ndiposa tunasema mbun al-Islam agar hamsin shahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqam sala wa ita zakal wal haju wa saumu Ramadhan. Uislamu umesimamishwa kunirathi kwa nguzo hizi 5. Ndugu wapendwa, tunapofunga sio kujinyima tu kula na kunywa. Ndiyo, utazinyima kula na kunywa, ni amri ya Mwenyezi Mungu, lakini sio tu kujinyima kula na kunywa. Unajinyima kula na kunywa ili kuwe na nini? Huu ni mwezi wa kujidhibiti. Njaa itagonga kwako, lakini kwa vile Mwenyezi Mungu ameamuru, njaa haiwezi kuongoza, bali neno la Mwenyezi Mungu, amri zake Mwenyezi Mungu zitakuongoza. Unajidhibiti. Kuna matamanio ya mwili wako, unayadhibiti hayo matamanio. Njaa itakuuma, tumbo litahitaji chakula, utakuwa na kiu, lakini Mungu wako ni nani? Ni tumbo lako, ni kiu chako, ama ni Mwenyezi Mungu? Alafu mwezi huu, it's a month when you should show compassion, when you should show kindness to others, na kutoa zaidi kwa wale hawajafanikiwa kama wewe ama mimi. Kutoa zaidi. Mambo ambayo ni ya compassion, mathithia ja kiao, mathithia ja wendo, kagitaga guchunkuna nkoro yaku, kagitaga kujukia stock of yourself, kagitaga utumira igitare ringi muno gukwianiria na Murungu mutura moyo, kagitaga guchwangwa tanero na Murungu mutura moyo, kagitaka ibada, unazidisha ibada hili uhusiano wako na Mwenyezi Mungu ukawa ni uhusiano uro karibu sana. Hatusemi miezi ingine haufanyi hivyo, walakini mwezi wa Ramadhani ni kama vile Wahindi ufunga nduka, wanaenda kuchukua stock, kufanya hesabu, stock taking. Huu ni mwezi wa kufanya stock taking in your life. Huu ni mwezi wa kuretreat, wa kujiangalia ndani yako. Huu ni mwezi wa kukurubia Mwenyezi Mungu. Huu ni mwezi wa kutafuta neema na rehema yake Mwenyezi Mungu. Huu ni mwezi wa kutimiza mojawapo ya maagizo ya dini ya Kiislamu kutokana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie Ramadhan ilo karim, na Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi na tuwapenda kufikia hidi. Nyinyote Waislamu, dada zangu, ndugu zanguni, Ramadhan karim. Twarikia tukuma mbetikiria nibetio nintu mwajana na ndarua mbejete kwaria nteto inganona iria ciumba gutuma ugwe ukuria ikinya uri
kana utura aguri bare a Kristo, wale walio wa Kristo katika Biblia munayoisoma, Murungu naugite bwega uria ukarega kurita ngugi akaria, na muntu akarega kurita ngugi akarega kuria jonto ni ukwathani kuria ute kurita ngugi imeya kinyou ugukwa irio ute kurita ngugi ena meya jonto Murungu avene ukaria ute kurita ngugi ougo gukunenkera kinyawo irio ute kurita ngugi nire tugana gichunko gakwa bet crime ka utetheria kuthithia meya kinyawo imweya muntu gukwa irio utewo kuthithia na kinya na beto barabarenja mwana kinya age ya komba kurita ngugi na rita ngugi jonto muntu ute kurita ngugi atebwirite kuria na muntu utebwirite kuria abwirite kwithira kaukwa jonto karega kuria kobwirite gukwa by way of starvation. Na kira gigutuma nthiguru yetu ichoka nyuma gato kurera antu baba inge mono antu bagwita cibitari antu bange bakarita ngugi bageta bakagito mogoti jageta cibitari cietu igekirwa ndawa muntu utewa kuthithia ageta kunywa ndawa cibitari muntu uteke itete kenda ndawa igurwa cibitari ageta kunywa ndawa cibitari iria antu bange baritirite ngugi ni kenda ndawa ciekirwo kenda bagito mogoti ndawa ciekirwa cibitari antu bau bateritaga ngugi tebonka bakwithangikia barithangikia antu bara bakurita ngugi jonto ndawa iria ibwirite gwita bechiri bwirite gwita kurita ngugi inge iregurira antu ndawa cibitari antu teu bakuthithia bru nda becha iu irengeritwa igeta kwenja barabara igeta gwikira karabati igeta gwaka ma industry na igeta kuthithia bantu jangi ena ndeto ina antu aja bate kurita ngugi bru mbuga wentuko arita ngugi mathaja iri baraba kurita ngugi mathaa 16 bakagitwa mogoti kenda jeja gwikira ndawa dispensary kwenu na muntu uwo kurita ngugi mathaa 16 atejaga kinya dispensary iu nthiguru igaturwa nyuma ni antu bau guti ngugi baritaga na indabwirire kairi na nthikiriye ni nkiachantu iria cie no keba muthuganio no keba mibuko icio cionaga mathaja maingi mono ja gutindaga mantu na jotheri indabwirire kairi na ngatura kubwira mwanka bwigwe ntona muntu wetithitie Mercedes ena kithigi kiriteri ndigicene Mercedes ari maandamanone jate njira ina marinya ntamwona buru ntona muntu ina Prado kana mbona maandamano ja Prado ate Prado ikora moigwetera barabara ni ikyo bakuthithia maandamano jonto barabara ina marinya ntona kinya muntu wina Nissan bandamene ate barabara ina marinya kinya ntukwerio kethra maandamano ja Nissan tene Nissan bathithitie maandamano imakanga jaraje kaira ntungari na mandreva jathithitie maandamano tene ngari waka wanjira iguturika tene ngari
ngari bationora kurita ngugi ikariu muntu uyu tikinya ngari muntu uyu ringage bati noe witaga maandamanone ti mwene ngari na ngari utewe ibokethera mantu na jijare antu bara gutigintu turi nakio itwe tuonaga kanya gaka ingi sana gakurita ngugi iria itena utethio miturirene yetu muntu wothe serious muntu wije imbia kuthithia muntu wina ume bokuona milioni agura ngari muntu wina ume bokuona milioni ya supermarket muntu wina ume bokuona milioni arugura chukuru wewe muntu wina ume bokuona milioni etithia ngari wewe muntu wina ume bo milioni agura Prado muntu wina ume bo milioni agura Mercedes yewe muntu ateonora atinda njirene na mathigi ume bwawe ibo muona ya njira ingi cia gwitia kiuge guteterwa na njira ine shima na njira yogima mukiojo gutiginto ena kio no tindaga barabarene leu kwawe gutetairi kinya ya bechikiri mkia wenzangu anto baba tutina into togarureni mithiire yetu kethra tutikwenda guturaga mirangone yorombi antu baba bonde wigagwa baitata bakiwa hotel thirikari gututhithiria na kwambiria nande ndienda mweta kethra gutikuigura nkuga na I am sorry on TV nende na kaburi fatu TV cha Kenya areo kethra antu baitataga angajire gwotwa kunera nae teta kone kario na njireje gukaria jona weto tege antu bau kinere ombere antu bau ne antu ba muthemba jokariate obatege buru ne antu bakariate itwe antu baria botheri turi na kanya kama antu jamwe jareja tino oguni kiriba utwi tuchoke ni tukarite ngugi na tekurita ngugi ake kwena gitumi ikurita ngugi pia iri no menyo it is working hard kurita ngugi nainya and working smartly no gacho menyo kinya bwa ngugi ukwenda gwita kurita te wona botiki ile mutindwa uthuganya go karugure botiki ku kinya go mutindwa mutindwa ndene kwina botiki nkorokie ngiri imwe na leo kwina botiki nkorokie ngiri imwe mutindwa kwina botiki inge 500 makutano kwina botiki inge 500 gitimbine kwina botiki inge area wena weteta bwa nkubu ara ikweta gatimbi kwina botiki inge kariene kwina botiki inge nkubu kwina botiki inge kianjai kwina botiki muthara kwina botiki maua kwina botiki rare kwina botiki mutuate kwina botiki mikinduri kwina botiki kagaene kwina botiki timao kwina botiki kisima kwina botiki roire kwina botiki keberichia. Now no mwanka umeochire botiki riku antu batu kwenderi bangana kenda nagwa ochwa bunge bwa kuthithia bwa gwitania burabuka kuletera mbecha
twithe tweta botikine ina mbeca iri twithe tweta bonda bondene gwatuika gutenjete na bonda bonda mathuganio jetu jonthe jerekera bonda bondene kila familia iko na bonda bonda na njemwe ina bonda bonda kinya ithatu muthiene no tugakamata na bonda bonda itumagaria ni mathuganio jetu ne kurita ngugi ende kurita ngugi also smartly working hand and smart working hand and smart na kinya wata mundene tiga kwethe nije mantu jonthe chwa taramu boremi beje mundene jwaku kethra nuko na kurima wona gintu antu bara bakuringa biashara te kuona mbecha akiwika mikebe ndukene round thoma mantu ja biashara nikenda wata kurita biashara utiuraro mpio meu miaka 20 ukirugura nduka ga 12 ukainga thinya chiotuko endi okero ritire mwana fees ya ngiri 15 ndukene ukamuritira ukwana kwe mantu ubwirite guchuo menyo bwajo ndauga andu beto guku ni antu baria bate kurita ngugi kinya mero eto gwekure tokeraga population ete kurita ngugi mero etekura na mberia njeku gote gukura kwa mero gukura gukamberia nja yaku njeku nekwa yakura then mero egukura gote gonto gweta wa mero okero wane mero kwenu uri London okero wane Kenya muthiene kure ari ogeta eu ni okenyeku nande au gwakunja nio mero yaku choka gwakunja othithia mero yaku aka face board rangi kedra kurangi nyombe konda gwako rangi meake ara gukumba kwando yoga anda thithia kamunda gaku thomithia mwana ku tatumiro waro haji muike mero National Polytechnic muike mukiria muike Karurumo muike Kirua National Polytechnic mwana nauma naona kosi stima kuwiku gwaka Kenya mwana nauma naona kosi ya carpentry kuwiku gwaka Kenya because muthiene mbecha itemenyekana kethra cheuma mushare ne jwa dio kethra cheuma mushare ne jwa DC kethra cheuma welding kiri mwana ora witre kwevya chuma chiawe kethra jwa kiri mwana ora gutuma ite thaiji tokwaria nawe ndena mubundu okondithire ite njagwa kwa na trasi mandata ntuma mwe mubundu wantumirete skeleton chia ite o meri na nethiri akwe mwaka atuma bao ndetande kanda wa au becha chia thirira ntira kotoda ndona tubecha tunini ndetankagura material thaiji muritete mutindwa Merotown magundo mtoto takase ageta gutuma gwakwa na akana na mbecha chiawe rona ne ale supermarket ndio akegura into byawe chibo akegura into byawe mwalimu akegura into byawe kase akedra akegura into byawe no toka menya mbecha ichira umure musharene ira umure mpokene ira umure mabokandone ira umure makadamiene ira umure miraene ira umure kire gutuma ite ira umure kire kuthithia stima gukuria mero ni gukuria nja yaku akamwiriga womba gwaku thithia manto gwaku gwakura irio Kenya gukura nio kethra aja kore na muntu mwo kurita nguginja lakini antu bothe ribari njeje bakurea antu nkoroki ya 20 gutereo njeu ikarokira no mwaka muntu wonde ori njeje ethre na contribute na kinya muntu aria achiurie indie gutuma ndia kanchoke ni kire thirikari ya county
kiria gikagwithia thirikari cia county na thirikari ingi cionthe indi ambaririe county andi ntheguru iji ikathirwa ni antu mithemba iri no bathatu nkabwira muntu uju wendete into bia kwewa biotheri muntu wendete into bia kwewa biotheri na bwire naru akoromba te guturia maru muntu uju wetagira gwokorewa na wenda kunthura naru anthura bururu ende kwire uma utiokorewa utonga ugakuore mukia ndenda bombira kurokorewa muntu mwe wabua ikuokorewa bombonie ni example ya muntu mwe wabua ni kuokorewa na ndagwa kuokorewa ntotara kuokorewa ko wakawira ki nduga muntu ria wetagira kwewa into biotheri ndienda bombonie muntu mwe wabau betagira into biotheri uri gitumi na mbwireni ugaikumerio kia ukena ikirumi kia muthemba tiga gwikumerio kia ugochiethia mukia muntu utegitumi wikumerio kia no ronga moringa kibaro gikumayo uri mukia ukene kirumi na batu twithe itotheki minyororo na yokia twe mitharabene yokia muthemba jo kana jura jungi na tiga wetikirie uri mukia na wende kuma okiene bu wende kuma okiene no gerie kwirito kiene igwa we na michumari ya kwirito kiene ugakwa uri mukia arohaji inkogeria kwirita mutharabe na joko jokia uri ongena kwirita mutharabe na joko jokia na uri hau weterete kuokorewa umo kiene ugakwa uri maskini na mbwire ni antu baba bari nokia ukeboba gutinda kurira tumirungu twao mpi hakuna aliye na uwezo wa kuruzuku ila Mwenyezi Mungu bwaju kianto bwabekirara Mungu abwirete kwithirari bwaju kebo amberia kuromba anto ja mirungu gotwe okaromba kina Adam goto karomba bina Adam oto kajuke kina Adam age kara Murungu abwirete kwithirari muntu araga kurumwa ni Ngai na kambwire anto baba tore na bombero bakorere okorea into biotheri tomechere muchere nkunia ijire bucket na tirio vya relief na muntu na ija atekoreterete muchere yu akurita mpara na ija akoreterete muchere yu akumbasha mathwanio jaku na gono kumbashikira mathwanio jaku mpeo kuora wewe utakufa huli maskini ekero rojo karime thitherua mantu jaria jagatuma ukira egitara kreito na kredo kwera makutano yera thamiro kreito akuma wathanine metongo igweta gwa kothokojerea kagaene igwa kothokojerea timau igwa kothokojerea keru igwa kothokojerea mbali igwa kothokojerea kunate igwa kothokojerea mekindo igwa kothokojerea kama chege igwa kothokojerea kiangwa igwa kothokojerea kinoro igwa kothokojerea
kamurita gwako thoko katheri gwako thoko na githongo, kagumba gwako thoko charia gwako thoko anto beto bae opportunity ya kurita ngugi ekro beto bathamrio thoko ni iria decent bakarita ngugi thoko jeria itenganira anto ba mutindo bonthe thoko enge jera ne akwaga koromone thoko enge jera ne akogitimbine nikenda anto baba bonthe baewa opportunity ya kurita ngugi anto batetetheka igwokorewa atutasaidia watu wetu kwa njia ya kuokolea anto beto bagakorwe maskini tukabatheka umaskinine tubaturie umaskinine uteta wa anto ngoko imwe kana ichui bitano uteba ichui bitano we expect muntu athomithia na kethra no kwenda to example imwe wa muntu kinyore thetia ngoko 10 wa muntu rethetia ngoko 20 omba kurira mwana fees nzio mbonie muntu ina ng'ombe imwe na barabara rethetia ng'ombe na rampumete ng'ombe ni lethaga ombere muntu ro gaitethia agurira ng'ombe urio na thia mantu change muntu omba kuthomithia kinya mwana cukuru njongu itia nao uria otegwitikia ngakuriunge na arantu barithagia ng'ombe ndenda kuona uguo kwa wamburi imwe etere chiara na endia mburi karaja iri ikurithwa ndithi borona na Somali na Dhamburu omba kugita mburi magana jairi etendia omba kwithiria mantu chawe tukareni nze na mantu realistic ndabwira thine meru ni antu bau batura kurira ukiampe batura kurira urimpe anto bene kimuro no mpe bakura bene kimuro ukebra ni ubo kwenda ndabura murungu mutura moya abo nekere na ubo kwenda kwinama kenda boja kwa funzo kinya ndathani na kora nthigurone rugokere baramererwa ku baraurira ku na itotora ku bathoma nabwe jonto bokurira okiampe bokurira umaskini mpe na bote kwenda kwirwa then ndera murungu abothithiora athirie ndathani na kora irire ni bume mantune jo theri bokarite ngugi na njara chienu gote murombi uri gitumi gote murombi uri riri tigane na ngugi chio rombi bokarite ngugi na njara chienu bothithirwe mantera jomba gutuma buritangugi na njara chienu kuromba iko kurume nokia iborumi na wina uwezo bakurita ukia na umebora murungu akwete na njara irungo bya mwere bya murungu akwete babwe bwatora kurira ukiampe na bwero bukauga tukurega bwero bukauga ari then murungu rabo theke wau kethra ikukwenda kwenu boga tora kuthoma wa nindukiri karoja endiro bara yakwa bukambigwa narua tigeni manto jotheri tigeni kurira manto jotheri mpe kabori kama kathioro pop tokauma nkega na remoto tete kurira ruburi rumwe nande bwenda bwe kareni yao antubo bakuraga mpire igiteni burubo karere igiteni burubo karere ibwe bokanywa ndawa cha mitebore migweta machitari shino na bote kuigwa na kambwere chontore mo bwero bote kwenda kuigwa kothomete mwanka na ano ntote kwenda kwirwa imbiwe ne omono no ntote kwenda kwirwa betekerie ni bwire kinyantu baba twara ya muno imbi yomba turi nayo what
mathuganio jeto gwatuke jagetirwa chonto muntu agetira mathuganio jaku akari uwo kari masinde sire gukuina achiuma chonto athingata mathuganio jaku iteonwa purando ile gukuina achiuma ngoroma ile gukuina achiuma na antu bau ntige wa bakiaria aja mutindo atuna bachikanda ntamuona maandamano ne ntamuona TV ne tuena balinko tuena itonga guku baroyo bamungania tuena itonga guku bantu bakubona bajike kinoti kinyoka muona TV ne tiga kera ya manto amurungu kana manja kwejana na abo gukote kureka antu mama tuwe kinya muchemanio na raja akiuga mbuketie njara utiga mbuge au antu bakathinga ta mathuganio yaku beta una bakaro uguo kari ina ngoroba irenge ikiuma gakethera antu bethera bakari uguo kari ina ngari yo kuona mutindo chionde chithira ikiuma gakethera antu bakathinga ta mathuganio yaku bakaro uguo kari etaire ni bokerwa otionto bwara gwante gurweje bote muthomi bote thoma wa cukuru gotionto bwara gwante gurweje bomwe bote thoma wa cukuru lego bote kwenda kwirwa wara ya mathaa 24 ni antu baba nkugera baba baro haji baba teke thoma muntu anakio teke jambe buku eritoi ende tutekira gwa tutekwenda kwirwa twata biothe na narato thagana utike twata ikundi na bia corona utike tutekwenda kwirwa keu ikeka ora na tui na thine meru ni antu bau bate tukariu kura iro kiampi tutekwenda kinya kumenya tutije itwaurire kato kuurira uri bompe la mero ekathirwa ni muntu ungi ukariojo muntu ujo mwaya muntu ujo ana kithomo muntu uyu ana twinto twao kamwithiretete ngari ende no ntubwa tamaya into byante gurweje gote muntu atemenya kwendia no ti urongo atemenya kwaria ndagura kairi antubau no ntubwa tamaya ndeguru eji gotio rongo batemenya kwaria no teo batemenya guturia maru yao na ndabwirire egi taramunya ale gavana kore anto ba survivre ku bakegu tagabange bakiara ya modo kuja bange bareberi anto bange bonde akwe na munyau chonto bongo bataigwa bai comfortable kwithira bena antu bange akwe au baraturia marukire munya baratakinya nja ciao bakaria munya miaka 5 baraita ngugeu guti urongo batera munya arawaji akari nani akari ari chwante toiri kagwiria munya irikagwiria munya kende tambere kumwika munya araukira kira itwareja antobau bararinga bautani 100% bararinga bautani bareja kira itu baba leo ndetara alitingoge mathirikari ngatara makontrakta
na bangi bareja kiri kiraitu itwaije kinya ona turare itwaije no go gatethia miru gutungi baraina ro kiraitu baragutanto kiri kiraitu bararia modo kujanto kiri kiraitu barenganto kiri kiraitu kenda batigwa aja bara biega biu badwani ye biri aja kiri kiraitu kiraitu arasabu miaka 5 antobau berenkinyau otege kumbo ke komunya batije chonto bete ketu enkurukie muno gotio batete kairu abakuruka beja kwa kiraitu within a very short time barete kikwa gotega kumbo batije muntu akeja kinya kiraitu atekukana Priscilla akerorethera nyomba ndugira nkaraijire nkundi agachai akathithwa u muntu mamburene jawo kera kiraitu nao utegi ntwa spare ukoria bamwe bechire kiraitu ita mamburene jao kada jabegie ile munya ita mamburene ja ntubau kana ntubara babegie ningi mo roi kiraitu akuthiria miaka 5 uma antobau bararinga mbao tani baragarukira kawira mama toja gwonka mama no gotoja gwonka gotenga bana ngyo karonura meru okiao jagwe gotenga bana bate kwaro atekiao tu na batakyo meru ni uriti bwangu kinyo akarogo etero de amuntu akenda ganda mwara cibitari utio mutethia rito andamu muntu ekirwe kugwata rutheana kurira gutekera muntu uri andamu yanga kawera urokiao antoba para uma komunya te baba wa kiraitu te baba wa kawera na ndikija bakero baturio marune ubatithia kinya bakero ba mwaka maguta ya mwekurura wakaga Jesu ni ubatithia antobaba ne athomi antobaba bena twinto twao ende no tubatamaya intobia ntegoro bakaruma munya barume munya buru bakaruma kiraitu na kinya kawera uma bakamuruma ndomba munya karomba kiraitu no ro ngi ukarumo ne antubau bokaireria batigeni njarene ciangai bokaireria banenkanireni njarene ciangai ende bo tebu kali ntomerie kwa narua ntomerie kwa yo kali antubaba bakumenya kaba kinya muntu uri okurira kawira mpe atekumenya muntu uri okurira kawira mpe atekumenya narekeri chontu toro Mulungu ategambithagia kianda muntu ndu bau barekeri Mulungu narekerete kia na muntu ndu antu baria Mulungu atemenya kurekera ne muntu uju kuona na nae yo menyo akona teje mero kae nami nage tambere kuorithia mpe kuorera uwo gwata steering ye mero mpe akamorera mpe na akiona mero iketwa ngubene etekaruma we kerumi keremero we kerumi kerenchiarwa ile ikaro ya mero
manto ja jonde sarakasi iji kodithwa mero ikethro irithithwa ukionaga no trio kumeria kurungama wera ujo gwete stering ya wetrete gutena otuiketie mero mpe chaire ile mero iji nina nicha kuthithia manto ja kugarura miturire ya antu tukuona mero ekuthirwe ikansa chontu ikumira bingi tukuona mero biumenia na kansa twamberia cancer center na rweku na mero kaba kuthira ni kansa na wana uthigirukite atuburi no kigitaga atiri ukijanaga na bimbo bya michere ketu haraka center market ile makutano ari tanto mtakene ari ta biashara mutorone kona ago imechere kunia ithatu thiurukite ne gukukumbasha nkeicha miro no tegini antu pare aja bamobe na masters degree bagbe na PhD na bagbe na degree cha kawaida no togo kukwira gotogo karithia nda kwira antu bau ikirumi mbere mezo jangai aberu antu bau bare komunya baire munya bare bakara bagurangare na obeje gwakira ito bakara bagurangare na obeje gekawira no bakwenda kaire to contract na to bibakara bwega abo ara meru egeta batego kia ibo bakwenda kubwa barebo bore kerumi na bogatura bore kerumi bogakuota wa invuke chamero bore kerumi kabware kamero yeteri nyene kabware kamero yaro kankubene botegete na bokiora era dereba mpe chonto non tubakiugiaku ogwonyira nanje kumero we konyira kinyoge intowe nkantore nemu ilio bwa muntu ilio mero yeta nambere mero yomba gweta nambere no ntuba kubwa ko muntu mwake ugataka mbuga kedra bilioni ere mero toga eni bilioni kedra kure ere mero toga eni o muntu onde omba kurera njewe no ronge njewe maana ya muntu mwa kodra na bilioni ba ubange batena gintu mbi muthiene ego murungu mutura moyo ego murungu wankea ego murungu wantubara batego chumba ego murungu wantubara bate chiringi ya kombo kukuma na kobo richi ego murungu wantuba ubateona mbecha chia kukuma na kotini ego murungu wantuba bateona kinyangarame gukinya kotini ego murungu wantubara bateona ganto bakonenkanira narago kukumana wa mwana ande kwa ngugine kwa murungu wa bioje kwa murungu wantu batena uwezo ego baba mutura moyo ego murungu mwigwa kiao ego murungu kiao gyaku gete adoranaga mukia na mwitonga ego murungu wethagia bya korea urogi kireba mwe na kireba nge dawa ego murungu owo tutagaga na ritho rimwe kira kiribata mbere yaku ni nkoro ya muntu tinto bya muntu baba mutura moyo okareka sniper aura okareka baba mutura moyo ana ba sniper batura kurira batora gukuria murungu mutura moyo
ina wale baba wetu akithithirwa jaja Murungu mutora moyo ahana ba sniper batethenge tiga sniper uwa kwire ego Murungu mutora moyo mwekoro wa sniper ate murume onge tiga uwa kwire ego mwathani mutora moyo achiari ba sniper o nuore mwana wao ego baba o mwega ukareka kiriro gyantu bau ukareka kiriro kiana ba sniper ukareka kiriro kia mwekoro wa sniper ukareka kiriro gya chiari ba sniper ukareka kiriro kia ba muntu wa sniper ukareka kiriro gya tori ba sniper mwathani keja kurira nthi baba tweinya ya gwita mbere kuingana na gioto gya sniper tweinya ya kuingana na gioto gya sniper na ati baba turikwira atiri tukengana na gioto gya sniper mwanka it's logical conclusion tutumire batwe gutekeje gutwe kaninya yetu tutumire batwe turi vyombo bya gwita guchwa gioto gya sniper na muntu ura wonde wa usikire na gioto gya sniper muntu ura wonde nau ukorwa ne kenda gioto gya sniper gite konekane kwethira imetandaone akorwa kwethira ni ntobia wakurita mubuko akorwa nabyo mwathani mutora moyo nthio muritane uri mwathani wigagwa kioto kya muntu mukea nthie o muritane nwigagwa kiriro kya muntu mukea nthio muritane kinyathiria meake ngana ukariria muntu mukea baba mutora moyo leria mwakoro sniper leria na ba sniper leria atori ba sniper leria achiari ba sniper leria baubangi na bara bakuthugania be na mbecha mwathani bakugeria kwingira gioto gya sniper gwikagira anto ndene rumande gukukuma borichi kenda anto banyamarua kenda anto bangaishwa mwathani utekiri wa borotana kiara ego mutora moyo bakamberia kwora na kununka Yahaburahabu barume mutora moja ororumira Abraham tabatiada abirahabu watab mahagna hanuhu maru wa makasab sayasira naran dhatarahab wa mrahatu wa maratalhatab fi jidiya habru min masada barume mutora moyo barume ewe Jehova njire barume ya Allah nikenda bamenya igwa mwathani mwanka aramisi ewege thaa 3:30 mwanka thaa 4:30 chiogoro na njumaine themo rukiri mwanka thaa 2 rukiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.